10.03.2023 dolar 87.80 rubl 149. Saati görüp koyuldu tuğanlar, saat 13'ten 35 minut. 13'ten 35 minut. Assalamu alaikum urmatlı bizdin kanalın katılımcıları, alыс жақындан көрүп жатқан мекендештер, саламатсыздарбы? 10 март 2023 жыл Бишкек. Түшкү курстарды көрүп алыңыздар алдыда. Эгер каналда жаңы болуп жатсаңыздар, биздин каналга катталып, видеого лайк басканды унутпаңыздар. Кеттик анда биз. Интер акча алмаштыруу жайында доллар 87.80, рубль 1.14 тыйын. Анын жанына талисман плюс доллар 87.80, рубль 1.14 тыйын. Ссылка В доллар 87.80, евро 93.50 тыйын, рубль 1.14 тыйын, юань 11.50 тыйын, фунт 103 сом. Стимул аскат доллар 87.80, евро 93.50 тыйын, рубль 149, лира 4.50 тыйын, юань 10 сом. Анын жанында эле вариант плюс доллар 87.80, евро 93.50 тыйын, рубль 148, лира 420 тыйын, юань 11.50 тыйын. Лидер акча алмаштыруу жайын көрүп алыңыздар. Доллар 87.80, евро 92.80 тыйын, рубль 149, дирхам 22 сом.